Kabalen, mark your calendars king October 16, Lunes, gawan tanin ning CLTV 36 in Grand Digital Test Broadcast. Magumpisang alas 7 ning bengi hanggang alas 10 ning bengi. Abe-abe tamo pong i-check at lawen nung akwayeng masala ang pong malino in kaming Digital Test Broadcast. Nung wala po pang Digital TV Box o Digital TV Set, malyari kayo pong sali kaning appliance stores, malapit kaya kayo. O pwede mo rin sali online. Kaya rin install ang seli yung Digital TV Box, iscan nyo na yung CLTV 36. Tukyan nyo lang mo, running tutuking steps. Step 1, pilinan niya yung menu. Step 2, pilinan niya yung settings. Step 3, kinglalam na po ng installation, pilinan niya itang auto-scan or auto-search. Bakanta mo ka sa gili, malyari na kayong manalbe CLTV 36. Doon atin kayong kutang tungkol king kaming digital test broadcast, malyari kayong mouse kanang tutuking hotlines. Panayan niya po inke kayong feedback nung malino yung apanalben inke kaming digital test broadcast. Mas makule ang pong mas masala ni inke kayong pamanalbe keng CLTV 36. Pusong makabalik.